Sızakkanız talbank pajayi Ибн Muslim yedin çonuy. Javanı yad thöy ye paygam. Çani maji çeyse delivery düzmüz canım dütmut LD haspatal sandar. Çani maji çeyse canım dütmut Şehrbag haspatal sandar ya be kuni maternity haspatal sandar. Magar yad thöy ye paygam. Tzakkanas talbank pajayi ابن مسلم یدین چونوی رسول پاک کو سکون چمت چھوک ژے کیازِ لوگوت وپر جوانو ژےٚ تعلیم مبارک دِژمٕژ رہبر کامل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر بیٚیہِ تہِ تھٲیزِ بیٛاکھ پیغام یاد اللہ کٔرِ ژٕ رچھنہٕ آمُت خدا رسول خدا مشت گوٚو بچپنس اندر چھُکھ پننہِ ماجہِ للومُت گِنٛدنومُت پننہِ کۄچھِ اندر پتہٕ چھُنَے کوٚرمُت اللہ اللہ گِنٛدنومُت چھُنکھ مگر ییٚلہِ بوٚڑ ووتُکھ چانہِ ماجہِ آیہِ غُربت پتہٕ پیوٚو أمسٕے ماجہِ پنُن سۄنوَس کُنُن تہٕ کرناوُن یونیورسٹی اندر ایڈمِشن مگر یاد تھٲیزِ یہِ پیغام اللہ کٔرِ ژٕ رچھنہٕ آمُت خدا رسول خدا مشت گوٚو خدای کرنَے نصیب دودِش مشیٖدِ اندر سحر جوانو مگر بیٚیہِ تہِ چھُے کینٛہہ تامٮ۪تھ پیغام بیٚیہِ تہِ چھُے کینٛہہ تامٮ۪تھ درس ژےٚ متعلق گوٚمُت دِوان اسلام تہٕ اسلامُک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ات درسس بنزِ اطاعت کرن وول ات درسس بنزِ پنٕنۍ تعمیل بجانن وول مگر یاد تھٲیزِ یہِ پیغام یاد تھٲیزِ یہِ پیغام شیطان رکھتس نظر پیوان چھے دلس ژےٚ وتھلان راے بدلٕے شیطان رکھتس نظر پیوان چھے دلس ژےٚ وتھلان راے بدلٕے رحیم کرنَے جاے دلس منٛز رحمچ کرنَے نظر جوانو یا جماعتس کرن رحمتس اندر جاے پروردگار ونن والین کرن رحمتس اندر جاے ذات ذوالجلال حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ جناز سکھریو کلام پزروک کفن ولت از دفن ژےٚ کوٚرتھن خدای کرنَے نصیب دہنس صدیق سُنٛد ہیوٗ پزر جوانو ییٚلہِ ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسان وننہٕ اے یُس یہِ چون یار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ ہسا چھُ ونان نوٕے خبرا کائناتس اندر یہِ چھُ ونان سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى ون ژٕ چھیٚس یار ون ژٕ چھیٚس دوست ون ژٕ چھیٚس رفیق ون ژٕ چھیٚس قریب ون سا پوٚز چھا ونان وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے ونان والیو اے مے پرژھن والیو تلا امہِ برونٛٹھ ؤنۍتو مےٚ چھا پزے ونان وول میانہِ دلُک قرار میانٮ۪ن چشمن ہُنٛد شہجار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہن سا یہِ چھُ ونان وول خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپمَس تیٚلہِ چھُس تصدیٖق کران ابابکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ